kadagiti agduduma hapasamak iti biyan. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nangip-ipanamanen iti sweldom si Kapilo. Awanen nagastos ko. Ay nawaw. Amom akasapulan tayo ti kwarta. Nagastos ko na lang aruday. At dati napatig anang sarang iti sweldo. Anya ngayon ti gastusan tayo ita. Anya ti kanandag iti putot mo. Agdiskitar ka pa lang dita Ay napilo aya. Nalabas matan ti kastang aramidang. Kastala ka na yun. Awan lat ibagam no di kwarta. Kwarta la ka na yun na yun. Agtrabaho ka magnamina na. Kasano nga rod ang makatrabaho da tao, kat awan mo't mga sikaso kadagiti ubeng. Ipabantay mo ngamin kinanang mo Ay napilo talaga adi kag pampanunot mo't. No kastoy modla ka na yun. Nasaysayat no agawid aklangan ni Jabalay. Agawid ka? Ha? Asino ti butbut nga? Siguradum laang nga adda itad mo asustento dagiti putot mo. Tano saan? Talagang ipabarangay ka. Nanang, adda Ay nawaw, anya ter aramidam dito'y balay pilaw. Kan anya tinyawid mo anak kakartaon. Dagiti gamit ko nanang. Anya? Agsina kami kinileya. Iti anya agapaw. Diyak manusan ti ugali na day jay amanugang yo. Nalastog no agsasao. Nangalaan na mag iti kasta kinalaing na. Ipabarangay nakanungarod nanang. Bot-bot nga nakalaang day jataw. Saan matamabalin nga ipabarangay na ka, nga awan makagapaw? Hun gayam, amangan numabisbisin kan. Talaga mabisbisinak nanang. Sa anak pa'y ngamin anang rabi Kasanumot ngamin. Unget-met ti pasungat ti asawak. Grabe mat gayam ti ugali jay asawam. Talaga grabe nanang. Kunamlan asinong agsasaw, kat sadot-met nga ron. Apay nagawid day ta pilotere. Gapot grabe ka na ti ugali jay manugang ta. Ay nawaw, kasano grabe? Ay basta, di mo ilang maawatan, oray ibagakan ka. Kita tamangan mo't nukan kanunungan manin ti kalukwan ta anak mo. Ay di kagsaw akasta, tawan amom si kadomeng. Amangan kunak no basol na, iso ang nagapadakin liya. Basol na lakit di akanayo na. Nakit kita tilang aday jale ya, kat madlaw mo't ama di ti ugali na. Day tamanin ti bagbagak bakay. Nagbalin ka manin akong sintidura. Kasano ang makaadal ni Pilo no kastalaing. Awanin na. Dumakil ti ulo ta anak mo no kung sintim dagiti kamaling aramid niya. Rabiin ngam awampay mo ni Pilo. Liya anak kaw. Talaga adi yung makita ni Pilo nanang. Tanagawid manin ijay balay dagiti dadakkel na. Anya? Nagsinungbat kami itay nanang. Kasano mo amin? Nagsweldo, ngam oray piso, awan inyawat na kanya. Mga ano ada napatag anang higastusan na itisweldo na. Kasjay mo't akanayon ti rason na nanang. Kasano nga ruden day ta? Anya ti plano yung agasawa? Agsina kami nanang. Ay, saan kumamot akasta anak ko? Ay nawaw, nauma akong iti ugali day jay alalaki nanang. When agam asawam lata day jay. Nukas tamit lang ang asakit ti ulo ti ipapaay na. Uray awanan ti asawa. Ay nawaw, mangtadlaangan iti sustento dagiti putot na. Uray di kaming agden na. Iti anya aga po nga anusak ti kas di aklase ti lalakit nana. Sa bagay ada magkidi ti puntom anak ko. Apayan Pilaw, talagang agsina kayon kin Leia. Undatang. Ay nawaw, saan kumadi na darasuros ti desisyon nyo anak ko? No anya ti parikot yaw,
Pagsaritaan nyo kit di ko may tinalapat. Saan kit di aday tasina tisang kaibagayaw. Jak nga rudon kaya tatang. Kasano dagiti anak yaw. Isuda ti kaase iti kasta kapanunutan yaw. Nadda ti kwartak. Mangtudak to iti kwarta gastusan da. Aggagat ka nga min agtrabaho. Tapno maragsakan mo't ni bakit mukin ka. Nakapangad din akong tatang. Diyakon kaya't ti makisinublan pa iti dayja alaya. Da kayo man pa'y ti mga awir kadagiti apu ko yun, nanang. Ay dawaw, sa dino ti papanam, Leah? Agaplayak iti trabaho, nanang. Ijay. Ijay sentro. Uray saan kayon amakipurdiya. Da kayo laangan ti mga awir kadagiti apu ko yun. Tasyak ti agdiskitar iti kanan tayo. Kabaalam nga ta, anak kaw. Ay kat anusan ananang, tawan mo tinamnamaak iti dayjay apilo. Sadot ken mamas boy dayjay. Kita kat saanan nagpakpakita, kalpasan ti panagapami. Hay, jakpaikit din amo. Ang mga nukumkumpor mi manen ti istorya na dita. I-text mo Ibagam apagbingayan nyo ti gastos para kadagiti anak yaw. Saan mo mabalin asulom ti gastos? Malaksid ano na tayan ti asawam. Ngam saan? Ta si bibiyag pa'y mo ni pilaw. Makitan to, nanang. Diyak kayot ti ma-stress. Kunakon kay, si kati masabat ko, Leah. Kumusta kayong tatang? Nasaya at latamay. Si Kangay. Nasaya at tatang. Ewan gayam, adda ni Pilaw ijabalay. Amok tatang. Nagsina kamin iti anak yu. Ay, jakmat amaw na niya adda iti panunot na niya tao. Pakibagayon tuman kit di tatang, tamangted iti sustento. Paggudwaan mi ti gastos dagiti ubing. No kasta, awan pa'y nga rutinted na. Awan pa'y matatang. Ay, naglukon na ita tao. Kung naglakit din adda ti inted na. Tano agsasao, kasladak kaltit ited na kadagiti anak na. Sipod pimanaw ijay balay, awan pa'y apulos ti inyaw awat na tatang. Bayam, kasaritak tumanayin. Maala pa'y mo't siguro dahi ta itinasaya at asaritaan. Pasensya kayong tatang, ngam agpatangkan mat di anak yung. Ala, ituloy tayon tumanin ti agis istorya inton sumaruno. Agpatuloy akong tani, anyat orasan, maladaw akong iti trabaho. Bakit? Anya timbaga ni Piluking ka? Anya kumangay timbaga na kanya. Maipapaniti sustinto dagiti apuko ta Ay awan amok dita. Nasabat ko ni Leah amanugang ta ditadalan. Kat naibaga na, nga awan ka rumot ited ni Pilaw. Ay nawaw, anya kumaita no awan. Na, masapol amang ted ni Pilaw tay sukit nga rod ti ama. Ay kat isu at ipangibagam iti dayta. Saan kat asyak, tawan amok dita. Ngam no bagbagaak, konsintyam tumot lang. Ay nawaw. Agasya man day ta aginagatang mo anak kaw. Abasto dagiti apo ko yun, nanang. Nukasta, ada kwarta nga inted nila kay mo ka. Ay nananang uray piso, pulos, awan inted na. Nay, apay ngay akasta. Ay, diyak mo nanang. Tisweldok ti ingatang ko kadagita masapsapul mi nga agiina. Tadimot ten makalagip ti amada. Talo abulanan tinapalabas. Ngam uray agsirip la kuma. Di na pa'y maaramid mo't. Kasano nga raw ang makaurnong ka no kastalaang. May mayat siyamot no urnusin nyo laang ang ti parikot iti nagbaitan nyo adwa. Iti kasta kat pag tinulungan nyo ti gastaws. Saan kay amadagsinan unay no agtinulong kayaw. Ikak pa'y iti makabulan, nanang. Ngam no saan pa'y nga umay. No saan amang ted iti sustento dagiti anak na. Ipabarangay ken ipa DSWD kon tapno agnakam. Naimbag abigat mo, abalayan tiray. Kastamat ken ka, abalayan mayang. Ada ka din ni Pilaw. Awan ti anak kaw, at dalabit na pananda. Kasta ka day. Wen, agsubli kang tulangan iti sabaling aldaw. Ay, saan ang mabalay? Taado ti pakakumikumak. Ti kayat kulaang kat mangtid ni Pilaw iti sustintaw.
Tadwa ka nga rudan ti anak da kiniliya. Ay nawaw, kunak man no kabailan ni Leia abiyaga dagiti apo ko tanga uray awan ni Pilaw. Common sense mo ito na abalayan. Usaram ta utak mo. Mangmangan iti innapoy dagiti apo ko ta. Isu akasapulan ti igatang da iti kananda. Ay, jakamukan ka. Ay nawaw, di ka man agbalin akong sintidura si Katiray. Bagbagam kit di ta anak mau, ta isu ti sakit ti ulo ti anak kaw, ay nawaw. Ibagam nga agsustintaw, no di na kayat apaibalod kaw. Dispensarem ti anak ming asawa ti anak mo abalayan mayang. Ninanang ng tumot gaming. Wen nga raw abalayan, napudok ki di ti ulo ni abalayan tiray, kabayatan ti panagsarita mi itay. Ibagbagak laeng mait nga agsustinto ni Pilaw. Tulungan na kumati anak may, ngam kasta unay mati ungetnan. Wala, takon sintidura matay dya babae. Kasaritam tumanan ni Pilaw. Isulaang nga inti bagbagaam, barang dumngag kumaking ka. Wain abalayan, kasaritak tumanan ti putot ko. Awan pagdanagam, ta sa anak mo't akong sintidor, akas iti babae nga abalayan mo. Ay nawaw, apay agi mo pa'y laisratagit si Kadumay. Ni bakit mo mati agpukpukaw abalayan? Di ba't gawin makaururay? Agawa ang mandita, ay nawaw, nakabaybayag kalaunay mo. Ala abalayan, pumanaw kan. Inton maminsan tumaring, tani. Agungot manin ti konsentidor nga abalayan mo. Di ka madanagan. Kasaritak to ni Pilaw maipapan iti day tabanag. Anya tinagsaritaan nyo iti day amayang. Ti maipapan iti relasyon daliyakin Pilaw nga anak taa. Ay nawaw, no saanan nga ay ayatan ni Pilo ti anak na. Di na ipilit ti bagina. Sustento ti bagbaganay tay. Rumbang laeng agsustinto ti anak ta. Tangamin, putot na mo'y dagijay. Saan mo't amabalin anila ang liyat ti mangbiyag kalagitap buko ta? Kano ka na yun nga pa unday jay aliyat ti anak ta? Iso nga rod anagawid ni Pilaw dito'y balay, takas jay mo ti ugali ti asawa na. Amom nga rob, no pudno dagiti indandanon ni Piluking ka. Ay nawaw dumeng, anak ta day jay. Ore anak ta no ulbog, di ka kumamamati at agos. Inuras ay amabantayam ta amin agaraw ti anak mo. Sana ang Matlagaya, amumpay, no anya ti dida nagkinawatan, sakbay nga agsao ka. Sa nagaputa anak mo ni Pilaw, kat patsyamot amin nga ibagana. Kasalaw, no agul-ulbod di anak ta, di nakababaing kantaw. anya timbaga ti abalayan nyo nanang, mangted ka din ni Pilaw iti sustento. Agpatangkin mo dayjay nga abalayan tiray. Ay nawaw, kasanong agpatangkin nanang? Ipilit na ti amuna. Nagalas pa'y ti rumrumwar itingiwat na. Ay umuna yan. Tijak pa'y kayat, konsintidura launay. Itikas di apa nagsasauna, kamadlaw nga dati kan kanunungan na. Talaga siguro akayat dagijay ti maipabarangay ah. Urayan ta ano anya ti ibaga ti abalayan ko alalakay anak kaw. Barang isaw ti denggan nila kay mau. Ngam no awan latta ti pagbaliwan na, ipabarangay kulangan ida, nanang. Amom Pilo anak ko, saan anasaya at atalikudam ti pamilya? Saan amapasamak ti kastoy, no nasaya at itrato ni Leia kanyak tatang? Aklunam nga damot lang basol mo anak ko. Di mo ipabasol amin kin ni Leia ang asawam. Tatang, lusyak ti sika, agawid kay ti sigo na pagnanadan nyo. Bumawi ka ita asawam. Kagura nak day tatang. Kagura mi nga ro ti tunggal maysa. Ay lawaw, agpinakawan kay ngaminan ah. Oh, anya man ang tibang bagamiti anak ta si Kadumay. Di ka man nakibiyang di tatere. Apay kumakit anak ko ni Pilaw. Sumurot kay ti silid ko, tayo ti pagsaritaan ta anak ko. Disturbo mo't ngamin ni nanang mo. Inton madamdama, dakes tumanin ti rumrumwar itingiwat nak. Ay nawaw, agim impaki ka magpilaw. Sa dino ti papanaman akaw? Agawid ak nanang. Agawid ak iten ti pamilyak. Ay nawaw, apay pailaan, kunak man no kagurguram ti asawam. Panagkunak ito suti na ibaga ni tatang. Oho,
Patsyama ni tatang mo. Ipadas kong aramidin ti bilin ni tatang kanyak nanang. Anyat amo tayo. Amangan husto timbagana. Bala, adakan ka dayta. Ngam no aga pa kayo manan iti dayjay aleya. Basol mo matlaang. Basol yaw kini tatang mo. Aramidag ti amin. Tapusan kami nga agapan nanang. Kasko na ni tatang. At dadagiti gundaway amasapol nga ibaba tayo ti pride tayo. Ala, makaamu ka. Liya bakit? Pang-aasim kumaata pa kawanan na. Amok nga ito tinagkuranga. Ngam aramidag ti amin. Tapno makabawi ak kada kayo o pamilya. Ay nawaw, awanlat amok di tapilo. Pang-aasim bakit? Ikan na kumay ti may sa agundaway. Tapno maipanagnak ko apod no ti panagbalbaliw nga ibang bagak. Siguraduam laang apod no day na panagbalbaliw mo. Uwain bakit? Ay na, agyaman ak launay. Ay, di nakarakupan. Oh. Agburburok pa'y lang tidarakan kang aging gaita. Aramidag ti amin. Tapno agsubli ti nasaya at alinangan takas agasawa. Ay, kataramidam Saan laang agpatingga iti sao? Asinaw di imawag lakay. Ni Pilaw bakay? Ay nawaw, daytan ti bagbagak. Nagapadaman siguro nga agasawa, iso nga imawag manan. Husto akaday. Kamali ka bakay? No saan da nagapa? Anya nga rod tiga po na, apay nga inawagan na ka ti anak ta. Kasangay ka no ti apo ko ta inton Martes, kat imbitado ta bakay? Day talaang tinyawag na, awanan sa balay. Na, anyat kayat mo amang nagaya. Kayat mo nga agapadamanin itasawa na. Nasaya at may ta nakaumay kayaw, abalayan tiray. Ay, na balayan, taparamot iti apo ko tayo. Agtugaw ka Ay, agyaman aklaunay. Ay, abalayan. Adaman kayat ko amaamuan. Anya day ta abalayat. Saan na ko nakagura? Nasaya at kamag namin ng kanyak. Abay kumaaguraan ka ngay abalayan. Ta nagbalinak adakes ken kaiday. Napakawan ka abalayat. Nupay kasta, kayat kulat ti agsuri ken ka. Sure abalayan, adamot nagkuranga. Nagbalinak akon sintidura. Iso siguro akanayon nga agapadagiti anak tayo iday. Ayun dumakkel ti gulaw no makibiyang tayo. Nang runa pa no konsintiyan tayo ida. Ipagarup dakit de anasaya at tikas de nga aramid da. Wen nga raw da balayan, day tamot ti maysa abidot kao. Namati ak adagos iti impulong ti anak ko kanya. At least ita, amumon abalayan. Sapay lakumaa, tamaudi daytan. Jak kayat amaulit pa'y tinapasamak. Saanin abalayan, promise, agbalbaliw akaun, iti kasta, awanon ti isyo. Ay nawaw! Di ka agbalin nga one-sided wenno konsintidora. Uray anak mo no isumat tinagbidot, rumbang nalaang nga ikorektar mo. Tapno saanan adumakkel ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hello, Mari Girlie. Imawag ka mat.
Wen mare, busy ka di? Saan mat kit di mare? Apay ko ma? Umay ka dito'y balay no awan ar-aramidam. Apay di ta mare? At arak kan pulutan dito'y. No saan ka busy, umay ka dito'y. Ah? Arak kan pulutan ko na mare? Wen mare. Angan no busy ka, inton maminsan tulangan, tapno awan mahibagbagan ni Tata Waldo. Ay, kwa. Oh, ang mga no panunutan naman ang bad influence akin ka, mare. Ay, nawaw. Si kakit dimot, mare. Saan? Umayak, mare. Urayan nak. 10 minutes laang. Adda akong dita. Da kayo pa'y man ti mga sikaso iti apo ko yung tatang. Ay, nawaw. Sa dino ti papanamaya, anak kao. Iti ayan ti gayim ko, tatang. Imawag ngamin itay. Kat nako na amapanak ka no iti ayan da no sa anak abisi. Nay, taapay ka naw. At dalaang napatid nga aramidan mi, tatang. Agawid ak tumula dangos. Da kayo pa'y laang ti makaamo iti anak ko, ha? Imbis at ti anak mo ti asikaswam. Ni tatang mo't, sagpaminsan laang mo't arumwarak. Sana nasaya ti kastang araramidam. Napatpatagpay kan kaday ta araramidam. Ngamday ta anak mo. Pangaasiyo ka di, tatang, tadida kong sirmunan. Di yu dadaulan timud ko. Mala, mapan ka nga rudan. Ngamnay agawid ka matladagaw. Wen ka di, tatang, danag yun ay. Si kamat mare, i-shot mo mat. At to'y tibasom. Agyam anak mare. Ay na, maya, naimas ti pulutan na. Ginatang ko iti kaaroba mi day tamare. Aywan gayam, imbag man ta pinalubusan na kanitatang mo ngomay dito'y balay. Siyak pa iti ko na mare. Maaramid ko ti amin na kay kayat ko niya. Anya nga iti ko na ni Uncle Waldo, idirimwar ka. Sana nagungait. Makaungat basit. Awanan tinaaramidan na. Talaga, kamit mare. Talaga nga ipamuspos ang tiyo may dito'y balay. Ay, katsiyempre, amare. Harak daytan. Sayang mo. Mala, aginom tangaro din mare. Iti kasta, makaaduta. Agrubata ko nanang. Isupay, no at dati agpa-deliver. Agan-anad ka, lari anak ko. Anad akanayon, ta delikado ti maaksidente. Unanang. Anya nga minantay kunayo agatangag. Vitamins ko kuma, anak ko. Naibos nga minan. Anya vitamins dayta, nanang. Mabit lang tay pakitak ti butikan ka, tapno amaw no anya ti gatangam. Vitamins lang ti magatang, nanang. Awanan ti daduma. Wan, makastoy ti buti na. Alaak lang ang tabuti. Tay pakita kay Pharmacy. Agyaman aklaunay, anak ko. Anusan nyo ti aguray, nanang. Malam to ti panagawid ko. Malam tumot lang ti pananggatang ko iti vitamins yo. Hambarang adda ti agpa-deliver. Tapno adda maigatang. Adda dayta, anak ko. Adda kaasi ti Diyos. Naimbaga-bigat yung tatang. Anyat inluto yung amasida. Ay, kita man matikas tang araramida, manak ko. Anyat ti si datay kunak, tatang. Ay, nagpuyat ka na kiininom. Sa ita, agsaludsud ka no anya ti sida. Ay, si kamot ti agluto Magpa-deliver aklangan, tapno na laklak ka, tatang. Ay, nawaw. Adda nga ron pagbayan mo. Adda kwartak, tatang. Nakayukit di mo. Man ano nga may no agluto ka langan. Makatipid ka pa. May mayatlat tamit ano agpa-deliver, tatang. Sa anak amabanog nga agluto. Sika man langan ti makam mo. Ala, ingkakat digusan ti ubeng. Asikaswam mat ati anak mo. Wen, makauray kayo ka di, tatang. Agurderak pa itimakan, talaga mabisbisin akong. Adda akon iti address nga imbaga ti customer. Ngam di nam tlasong bata ng ti awag ko kankwana.
Talon ti miskul ko. Ang mawan lata. Agdamag aklangan ka dagiti lumablabas. Ma'am. Mabalin ama disturbo kayaw? Anya day jay, sir? Amuyo ka day ni Ma'am Florida. At nangamin order na. Itay pa nga awagak. Saan ang maawagan? Ay, uwan. Amok day ta. Gayem ko ni Florida. Mabalin ka di nga isuryo kanyak ti balayda. Diritsom lang ti kalsada. Tay color blue ti pentor na. Iso day jay ti balayda. Agyaman aklaunay, ma'am. Awan ang yaman na, sir. Tao po! Nay, anak ka. Tinsamat mga deliver day tagpukpukaw di tarwar. Tao po! Nay, isungag pa isaw. Ang damat imat na anak kasupaw. Ay nawaw, di mo't makaururay day taataw. Itay pa'y apukaw dita. Ay katrumwar ka ngamin Saan lang asikat ti customer da kita? Iswadi ka pa importante. Sa anak ka pa importante tatang. Ti kanyak lang, kat makauray da kumamutang. Ngam itay pa yung agpukpukaw jay tao. Ay, makapasurun ti kakasta delivery rider. Ay nawaw. Ay rumwar ka gidain. Mapan mo alaan. Nuan yaman ti pa-deliver mo. Tapno malpasan ti saritaan. At tuyin ti order yu amakan, ma'am. Itay pa yung ururayin kayo dito yung ruwar. Ay nawaw, 20 minutes lang mo't day jay. Ti bagamkit di ka makaururay. Saan nakasta, ma'am? At dapay ngamin ti daduma customer nga i-deliverak. Nay, apay nga yung agkabil ka, ma'am. Day ta ti ganabong. Anya? Inton sumaruno, di ka agsao akasta, takos tumurakmat, agbaybayad akmat, tapno ibagakan ka, ha? Sayang ngamin ti oras, no kasta pag-ururayin na kami, ma'am. No masayangan kagayam iti oras mo, uray di kan agtrabaho. No agsasaw ka, kunamlan asino ka man. Anyat ilablaban nyo a delivery rider, aya? Naglalastog kayo launay. Alaan nyo lang ang ti order yo, kat itad yung ti bayad yo, ma'am. Tapno malpasan ti saritaan. Bastos ka! Anay ko, ma'am. Saan kayo nga kabil, Igbatan nyo ti bado. Ang mga numapisa. Ay, anya ti mapaspasamak di tawi, anak ka. Ay, anya tararamidam. Alam kit din ti order mo. Ay, unay kan. Da kayo mo tatang, no adda kasarsarita ka tao, di kay man nakibiyang. Nasayaat nga raw, tikas tangar aramidam. Hindi ka masya ni di tao. Bastos day a delivery rider tatang, nagado ti bagbagana. Kat no nakita ngay guyon mo tibado na itay. Nagadupay ngay bagbagam kan kuana. Ay, ipablatter ko day a tao. Na, sika lang arudan tinagkamala. Sika pa'y tikasta. Ay, kontrolam tibagim. Kontrolam tangiwat mo. Kinabil mo lang arudan di tao. Nagsasakit pa ay tirumrumwad di tangiwat mo. Ay, di yung amin nangagnoan niya ti imbaga na idiawan kayo pa'y. Naladaw kayon to mga min nga imay. Ay, nakita tinapasamak. Pagyamanam kindi Tasan nakaatinuto pa ang delivery rider. Ay, no dinanog dangay da tangiwat mo. O di awanaw. Ti ko nam kanyak kat malam ti panagawid mo, laray. Ngam nasapa ka mo't anagawid. Apay. Nanang? Ay nawaw. Napisang pa'y tabada Nanano day ta. Imbagak mo't nga gananad ka. At da nakaapak a customer, nanang? Anya? Diyak matkid di tinutupan. Ang aming guyog na tibadok. Iswa na pisang. San lang nga day ta? Palingkera pa'y day a babae. Nagado tinagsasakit a balikas na. Iti anya ka no ang makagapaw? In-deliver ko lang mati order na, nanang. Nabigla lang. Nagpudot mati ulo na rimwar. At da video, nanang. Naimbaglangan, tanaala ti hidden camera. Sana may parbag ti kasta nga inaramid na kin ka, anak ka. Iti mandam kit din. Agruam ti kakasta klasin ti tao. Anyang araw ti aramidam no iti mandada ka. Sumangwak at tatang sa anak ang mabutang. Ay nawaw.
Kasta pa'y laang ti ibagamang. Anya nga rod ti kayat yu amang tatang. At damo lang basol day a delivery rider. Tasaan ang makaururay. Ay, numampay tag demanda. Awan ti laban mo, anak ko. Dihado ka kit dia. At dapay namnama ang mga bakak, tatang. Itikas niya ngay naramid mo. Namnamaampay lang ang mga baka. Ay, sika lang di may babae ni tikas tangar aramidam. Wano, kaya't mo matiag viral iti entero a Pilipinas. Anya ti inaramid mo aya, Mari Florida. Apay, mare. Binastos mo kanumat ti rider ang nag-deliver iti makanken ka iti napalabas alawas. Dayjay ka de. Bastos dayjay a rider. Iso nga inikak iti leksyon, mare. Di ka mabutang no idimanda na ka, Mare. Awan bibiyang ko, agdemanda ano kaya na? Ha? Nagpablaterak matikit din na. Ay unay kan, Mare. Palingkera, kunadan tumanan kan ka, Ay uray no ha, kanya ko matiiso di tangay. Di ka mabutang nga may balod. May balod. Wan. Ni, saan amabalin ang maibalod ak, mare? Kasanulangan nga iti anak ko no maibalod ah. Kumusta nga iti lakad mo, Lari anak ko? Nakasaritak ti ator ni agayam kong nanang. Anya ti plano yaw? Ikan mi iti leksyon ti palingkera ang babae. Naimbag man, tapno di na kayo idadawn dagiti customer yaw. Nanang, grabe ti inaramid day jay babae kanyak. Daytan, jay kunada asaan akanayon a customer is always right. Huwag nga ron nanang. Gaputa delivery rider kami laang. Kasta ti aramid da. Irurumanda kami launa yan. Amom tatang, madanagan na klauna yan. Diyak kaya ti maidemanda. Ay nawaw, matlagayam. Anya pa'y lang nga ron nga iti ururayam. Mapan kan ay ti balay ti delivery rider abinastos map. Tagki daw kay ti pamakawan kan kuana. Amangan mo mapakawan na kapay. Amom ka din no tagaano dayjay tatang. Ay, ibagam iti kumarem. Tasalud-suden na iti kasinsin na. Diyak kaya ti maibalod no bilang tatang. Kasanulangan nga iti anak ko. Ay, anda basol mo, anak ko. Apay nga may na pinagsasawam kan kinabil mo jay taaw. Diyak mit amo ang mapasamak ti kastoy tatang. Sa maysa, nahang-overak iti dayjay nga aldaw. Rason nga ron tang over mo. Tapno aramidam ti kasjay. Ay, desisyon mo mat ni mapan makinaw minti kumarem apadam nga artag. Di mo irason ti ang over mo. Tama nga no katawaan da ka. Anya pa'y lang ti aramidam dito yung balay. Imayak, takayat ko ti agkidaw iti pamakawan mo. Pasensya kan manong. Nagkamaliak. Pangaasim ko matadinak idemanda. Saan nga ita ti panagsasarita tayo? Urayim ti schedule. Adda nga min hangover ko iti dayjay nga aldaw, manong. Saan arason da ita? Tapno bastusan nyo ti paday wa tao? Saan aga po ta delivery rider kami laeng? Katkastan ti trato yo kada kami? Well, amok a customer kayo. Ngam di yu mat kumaingato unay ti bagiyaw. Ta saan yu aginatang ti kinatao me? Serbisyo mila ang ti binayadan yo. Saan at ti kinatao me? Maasyan ka kadi kanyak, ah. May saak a single mom. Adda anak ko amang namnama kanyak. Sakbay ko mga inaramid mo ti kasjay. Pinanunod mo kumapay ati anak mo. Basya naklauna iti dayjay a babae anak ko. Apay amasyan kayo nanang. Ada maagayam anak na. Single mother maagayam. Sigun kadag iti padak a delivery rider. Kat saan lang asyak ti binastos na. Adu kami. No kasta. Talaga nga road nga ugali na ti kasjay. Saan nga ipiktaw ti hangover na? Unanang. Masyanak iti anak na. Ang maramidak daytoy. Saan lang a para iti bagi. Ngam para matlaang kadag iti padak a delivery rider a binastos na. No saan nga min ang maaksyonan? Saan to ang agbutang dayjay a tao? Desidido ako, nanang. Desidido ak iti plano nga agdemanda.
tulungan na kumay ti parikot ko, tatang. Na, ni Gerlingay ang agayam mo. Awan bibiyang na kanyak, tatang. Gayim naklaang no inom ti saritaan. Ay, mabutang siguro mairaman iti kalukwam. Tatang, tulungan na kumamakisarita kadalari. Ay, uri agparinto mang kapa iti sangwanan na. No talaga adisidido na mangidimandakan ka. Ay, awanan maaramidak. Kasano no mga bakit maibalo dak? Kasano ti apo ko yung? Asino lang ti mga sikaso kan kwa na? Ay, nakatumpong ka iti naturturod ng itisi ka. Ay, ikataman nga mintikas ta nga ugalim. Di ka agbalay na palengkera. Tapno awan ti mapasakitam, apada matao. Ay, nawaw! Respetuan tayo, tipada tayo at tao. Tapno maliklikan, ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Abe niya italaang nagpakita ka si Kawili. Oh my walaan dagiti gamit ko. Sigurado ka kadi akayat mo ti makisina kanya. Wayne, nauma akon ito galim. No pumanaw ka, di mo namnamaan ang makisinubyanak paikan ka. Ay nawa, asino tinangibaga ang makisinubyanak paikan ka? Saanin awan mo't anak ta, kan maysa, saan tapay mo't anak kasar? Agawa ang nga rod ti agimpake. Wayne, di ka matanagan, mabitla ang daytoy. Alam ka di mo lang ti ginatang mo nga air fryer? Iso lang matikukam dito eh. Siyak matigimatang kadagiti daddo mga appliances na agraman plato kas kada kutsara. Dagiti lang personal na gamit ko talag. Okay, no day tati kayat mo. Ti makisina kanya, palupusan ka. Nanang, addaak. Naa, anya matain sa akom si Kawilay. Dagiti gamit ko, nanang. Anya? Awan kaming kinilala, nanang. Nagsina kami. Isong agsubli akong dito balay. Kahit day talaang tinyawid mo agamit mo. Wala na. Dagiti personal agamit ko lang ang tinyawid ko. Tidadruma akagawaan nyo nga'y. Imbatik kinilala. Anya? Ituloy tantong tagsarita itong bigat na lang. Nabambanlugak. Kahit ko tagina na. O sige. Irwaryo dagiti induldulin nyo nga ulas. Tapno at aramatak na lang. Amuyo may naglampag ti panawin ita. Agraman ulas mo, imbatim ijay. Di mo'y nala. Ay nawa, nagadulagid ya sa lubsot yun ay anak. Mangirwal kay kit din iti ulas, takayat kunti maturaw. Umayak man, lala anak kaw. Anya tararamidan nyo dito'y pag-abangak, tatang. Nangyagak lang iti karne. Karne? Nangalaan nyo iti karne? Pangala ako mangay, ginatang ko Nagparti nga bindaan tem. Nagadumot tanday tatang. Una, tapno ada si Dan yung kan Willie. Ay nawaw, awanin ni Willie dito'y tatang. Anyat kayat mo asawang. Pimanawan awan kamin. Kaano pa? Kanitan niya aga pa o nagsina kayaw. Isumit tinakisina. Binaybay aklatan Diyak kaya't ti tao apa-importante. Wala ang... Asino nga iti banbanugan na amang kamkamat kan kuana? Di bali tasaan kami pa'y mat anag kasar. Kan awan pa'y anak mi.
Nakitak ni Willie dito'y balayo itay, Marisimang. Nagawid mo gaya mon. Wan maray, ag naudon di tabalay. Ay nawaw, pudno nga raw ti maritis da kanyak maray. Nukasta, amom gaya maray. Wan maray. Maistrisa nga rod maray. Ibagam tapagsaritaan da na saya at noan niya ti parikot da. Saan a solusyon ti sina, maray? Saan aday ti pakasikurak maray? Ay nawaw, anya nga raw ti pakasikuram maray. Dagiti gamit ni Willie maray. Nagsinada, ngam saan mo ngay nyawid ni Willie, dagiti kagawaan na. Anya ti kayat mo asawon maray. Tila ang bado natin nyawid na maray. Di na nyawid dagiti appliances, kas kadaan niya pa'y dita ginagatang da, kas kuma iti air fryer. Adaw iti nakita akagawaan da idinapanak iti boarding house da kay. Imbate na siguro iti ex na. Sayang dagijay maray. Di tayam mo ano anyat nagsaritaan da maray. Si kakit di mo. Ay nawaw, si kamot gayam day talala. Makapakiktot kamay. At dala umay ko ibaga, tatang. Sumrag kan agtugaw ka. Agyaman tatang. Anya ti umay mo ibaga. Ipatarimaan ko kumati washing machine ko iti pagababanga. Saan mat ngamin agtayo? Amangan no adan ako ti Anyat plano maya. Di mo kaya tiyag na dito balay. Consumable ka no ngamin ti deposit mi iti pagababanga. Iso nga urayek amalpas tinasurok ang makabulan, tatang. Wala. Baga anak tulad ka. Umay kayon to iti boarding house ko, Tarimaanin nyo ti washing machine. Tapno makapaglabaak inton malang. Sige. Papanak inton madamdama. Ipalpas ko pa iti trabaho. At iti susi, tatang. Da kayon ton ti makaam mo. Dahito lang ti suot ka. Tapno nalakalaan ti agputay no adak ijay. Nanang, sa dino ti papanan niyo? Ay nawaw, nakariing ka magaya man, Willie anak ka. Kaririing ko lang. At dati trabaho mita. Umunaak nga rudan, armoire. Sa dino ti papanan niyo Di talaan, adala mapan ko kitaan. Anyot mapan niyo kitaan Basta da, di mo saludsudan no anya. Ay nawaw, kasano nga road no saan kayo makahawid? Di jak to ammo no sa dinti pang sapulak kada kayo. Agrubuat akaon. Awan pagdanagam tagawid ak tumulaan. No rumwar ka kaawanak pay, ilamang mulat at isusi ti balay iti sigud a pangiduldulinak. Aday ta, natarimaan ko mutlagan ti washing machine ni Lala. Umayak man! Si Mang! Siya nga raud. Apay akas lanakla at ka nakakita kanyak. Ano niya ta aramidom dito? Imayak ta alaak dagiti gamit ti anak kaw. Alaak dagiti gamit nga imbati ni Wilay. Sigon ken nilala nga anak ko. Kat inala namutan dagiti gamit na idipimanaw. Wen angam dagiti la ang personal a gamit na tinala na. Ayan na nga dagiti appliances. Ay nawaw. Ano nga appliances? Dagiti appliances nga inosar da iday. Amok nga ado ti appliances da ka. Ay, urayim langan nilala. Tada kayo tagsarita. Ay saan? Aglisi ka ta alak itan. Sayang ti uras ka no urayik pay lang ti anak mau. Di mo kumamot alaan amin asimang. Apay kumadyak alaan. Amok a kwarta ni Willing anak ko ti inggatang da kadagiti a kagawaan. Nagsasaw ka, kasi nasigurado ka. At dapat itrabaho ta anak ko. Agtal na ka man si ka, duraw. Ibusang magngaminan ti appliances dito. Anya nga ito sa rin ti anak ko, nakas lang. Aglisi ka itidalan ka kunak. Di mo panggapan ti mangkabil kanyak. Tatalaga nga ipabarangay ka. Alaklaan ti para iti anak ko. Ibagam ngamin iti anak mo, agumatang mat iti bukod na agamit. Tapno saan ati nagrigatan ti sabali at tao, tinamnamaan na. Makitugawak pa'y man, Maray. Ay nawaw, anya ngay dagitain sa kumaray. Appliances, Maray. Air fryer, rice cooker, microwave oven, kanda dumapay.
Nangalaam ngay kadagita. Iti sigud ang nagabangan da Willie, Maray. Ay unay kan Maray. Apay nga inalampay laeng. Apay din saan? Amok akwarta ni Willie tinaigatang kadagito'y Maray. Sayang mit ano sa bali a tao ti agnumar iti nagbanbanugan ti anak kaw. Sigurado ka kaday aginatang ni Willie amin dagita. Sigurado day tan, Maray. Amangan mat no adda nagtulagan da iti ex na. Awan ti bibiyang ko no anyaman day ti anak tulagan da. Ti kanyak laang ket maalak ti para iti anak kaw. Day talaang Maray, period. Ay nawaw. Ayan nga'y dagiti gamit ko, tatang. May binunag ni si Mang itayawan ka. Anya, apay matakas na ti inaramid ti ina ni Willie? Una, sa kwarta kanumot ni Willie tinaigatang kadagiti akagawaan. Ay naapo, agraman dagiti appliances aginatang ko, inala na. Tilaang mat air fryer ti kukwa ni Willie ijay. Inraman na binagkat ti rice cooker kin microwave oven mo. Agraman da dumatasa, inala na bay. Ay, di na ginamag iti anak na, no anya ti ginatang ni Willie. Imbagak nga urayan na katag sarita kayo. May pilit naman, ti kayat na. Ay, una yan aya. Amuata ni Willie nga imay ti inana ditoy. Dahil sa tidya ka mo. Ibagam to kin ni Willie, no mayroon na makitam. Talaga nga ibagak tatang. Nangalaan da iti laing da akas na. Naimbaglaangan tanaranaan ka, Willie. Ay nawaw, dakon kayat ti makisinublan kin kalala. Sino tinang ibagakan ka makisinublanak? Anya nga ron ti bagam. Ninanang mo, binunag na matanda iti appliances iti boarding house ta ide. Anya? Ti air fryer laang matikukam ijay. Ngam agraman microwave oven, rice cooker, kantastasa aginatang ko, inalan amin. Ne. Jak amuti may papaniti dahi tabanaga. Iso nga rod nga ibagbagakan ka. Ibagam kin ninanang mo, ta isubli na dagiti gamit ko nga inala na. Nalakalaangan ti agluto iti napoy no kastulang ada ti rice cooker. Sapay mayat day ti a rice cooker. Kasla rice cooker dagiti Koreano. Saan asinsinan? Narang, anya man ti kalukwan nga inaraamid joya. Anya akalukwan man ti ibagbagam si Kawilay. Kasangsangpet mula ay. Narana actex ko dita dala ni tay. Kahit anya kumaitano naranaam. Awan mo't babay nyo anapan nangalang kadagiti gamit a ginaggatang na. Anya? Tilang air fryer ti kukwa ki dyan nanang. Toy rice cooker ngay. Gamit nilala dayta. Agraman ti microwave oven kan dagito'y tasa. Wen, nilalatigim matang kadagita. Aya! Isungay tapay lang nanang, isubli yun dagita gamit ngayon nalayo. Arig nan at tinakaw yu dagita. No apay anapan kay pelaan ngamin ijay Nasapa ka na rin Wilay, anak kaw. Ay, wala tagtrabaho kita. Agtugaw ka nga rudahin tamang idasarak iti kanam. Dagita appliances nilalangay nanang. Ay nawaw isubliyo Ay ko anak ko. Kasla mabainak mo it amapan iti ayanda. Sino ngamin tinangibaga amapan nyo alaan dagita? Kasanaw no ada ni tatang na igay makita nak. Parikot yun dayta nanang. Anusan nyo ti maibabain takas tamod ngamin tinaramid yo. Nagturid kayo na panijay. Sa ita, ibaga ayaw, amabain kayo. Nay, itay pa'y adi ka matagtagar ay marisimang. Ada nga rod parikot ko, Maray. Ay nawaw, anya ti parikot mo, Maray. Gamit mo, gayam nilala ti daddo mga inyawid ko, Maray. Anya? Ti amok ako ginatang ni Willie dagijay. Iso ang naturudak mo't anapan nangala. Day takit din, Maray. Mabainak din amang isubli, Maray. No siyak ti sika, isublim tapno malpasun. Nakababain mo nga rod, Maray. Ay kat ano sam amaray. Nagdarasudos kan tumo nga main. Ad-ada nakababain no di mo isubli dagiti gamit ti ex ti anak mo. Kumusta nga yan ako? Makapa-stress nga rod tatang. Apay Mike?
Duang aldawan tinapalabas. Ngam di matin agsubli dagiti paglutuan kas kadatasa. Ay nawaw, saan pa'y gaya ngayon subli ni Simang? Saan pa'y nga rutatang? Parikot ko no anya ti paglutwak ita. Ay, mabayin siguro ang mga subli. Kano nagturod nga may nangala? Anya ngayon ti paglutuam ita. Ano saktay kaldero nga, tawan matan tay rice cooker ko. No mabain amang isubli, mabalin mat nga ibati na iti batog ti pag-abanga. Ano sa mga orayon, anak ko? Aguro-uray lang siguro iti timing, tapno may subli na. Umay ka pa man, nanang. Apay ka de, Willie, anak ko. Apay nga dapay lang dito yung appliances. Ay, kwa, anak ko. Unaklakit din nung naisubli yun, dagita. Mabainak mo nga rod, anak ko. Ay, nawaw. Awan ti babayin nyo, idinapan kayo, iday. Ita, ibagayo kit din, amabain kayo ang mga isubli. Nakababain launay ti kastangar aramidon nyo. Ay, sorry nga minun Diya mo nga minamo anilalagayam ti akin kukwa kadagita. Saan asyak ti pagkidawan nyo ti pamakawan nanang? Nilala ti kasarita yo. Saan kat asyak tawan amok dita? Ay, iba tiklatan dagiti appliances kanta sa iti asidig tiri daw na. Dayta, naibati kaw. Agawa ak ti tumaray, tapno dinak makita. May sa, dua. Nana Simang? Ada ka magayam di talala. Dayta ka di dagiti gamit ko nga inalayo? Ay, uwain, insubli ko. Nasaya at matain subli yung matlangan. Idi pa'y may sangal daw nga ururayat dagita agamit ko. Pasensya kan nailaw anak laang. Tinapatag kanyak itakot na isubli yun. Agyaman aklaunay no kasta. Agpakada akaw. Sige nana, agan-anad kayo. Kitain nyo, taintun maminsan. Di yu basta alaan ti gamit ti padayo at tao. Ay saan? Saanan maulit dayjay? Talaga laang anaylaw anak. Ti amo ngamin ka gamit ni Willie dayjay. Agsaludsod kayo ngamin inton sumaruno nana. Wen, kasta ti aramidak inton sumarunaw. Inakaon. Kat kumusta nga'y marisimang? Naisubli mo ang dagiti gamit nila lang nga ex ti anak mo. Wen maray, daksang gasa ta nakita nakpailaang mag. Tinapatag na isubli mo, maray. Wen angam kasta unay tibain ko maray. Kasladyak pa yun maikuti dagiti sakak itay. Pagadalam day ta na pasamak, maray. Inton sumaruno, di mo basta alaan ti gamit, no di mo matsigurado no asinaw ti akin kukwa. Ay, nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, agpanunot kapay anaimbag. Di ka agbalin adarasudos, ta mga nuday tanto ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.